Let's talk about finance. Blitzfin.delu. Was bedeutet überhaupt Suen unzulehen? Wann e bësse Suen op der Seite huet, da kann en sech entschäden en Undeel do vun ze investieren. De Moment krit den Jo Spurbuch quasi keng Zënsen. Dofir desideiere viel Leiit heet der Spurtes unzelehen, an dem sie zum Beispiel an Aktien, Obligationen oder Investmentfonds investieren. Was versteht ihr in Aktien, Obligationen an auch Investmentfonds? Wann en eng Aktie vun enger Gesellschaft käft, da gëtt en zum Besitzer vun eng Bruchdeel vun dieser Gesellschaft. Wann dës gut Resultater mëcht, kann en den Undeel vum Benefis kreen. Dat nennt den eng Dividend. Mat Aktien kann en awoch spekuléieren, an dem se Aktie käft a verkäft. De Preis vun Aktie changeiert je no Offer an Demand op der Burs. Bei der Spekulation vun Aktien besteht awer immer ein Risiko. Leiit déi Obligationune kafen, lehnen domat engem Staat oder enger Firma suen. All Joer krit no vun Zënsen an zu eng festgelöschten Datum muss noch dat gelehnten Geld zréckréen. De Vierdeel fir den Investisseur ass der den Hai am Viraus genau wees wéi nie hien wéi viel krit. Aus natierlech, wann et Land oder die Firma eng Fait hätten an net zréck bezuele kenten. Ein Investmentfonds bringt der Spurnisser vu ganz viele Leute zu summen. De Fonds selber nutzt dann dëst Kapital an investiert a verschiedene Produkten. De Vierdeel vun engem Investmentfonds ass dass dat ganz Kapital vun denen verschiedene Leute op verschiedene Produkte verdeelt gëtt. Dodurch gëtt Risiko fir den Einzelnen reduziert. Schlussendlich hängt awer d Risiko bei all Fonds och davon auf, a wé eng Produkten hien investiert. Op wat muss en oppasse, wann en investiert? Dat Wichtigste ass wie immer an der Finanzwelt sech gut informieren. Wer de méi iwwer déi potenziell Risiko wees, wat besser. Den Investisseur, de méi Sue verdinge wëll, muss auch méi riskant Produkte kaufen. Dobei ass et immer wichtig, seg finanziell Situationun am Kap ze behalen. Let's talk about finance. Op Aldo Radio, Aldo.delu an der Aldo App. Aldo Radio. Den Hitradio. Den Hitradio zu Lützeburg.